Assalomu alaykum hamma kasab, videoni ta oxiri tomosha qiling. Assalomu alaykum aka-ukalar, videoni oxirigacha ko'ring. Bardosh azizlar, final xudo xohlasa inshaalloh ki megzara hozir kapsula kardisem, hamid чанд хай билет рафтаги, ҳамора капсула кардистем, иншаллоҳ ки капсула будшид, сразу финала монда мегум пага финал гуфта бозира мегзаронем. Беташвиш акаҷон хабар метим. Обязательно Telegram каналда обуна шуда бесен. Aka-ukalar, Telegram каналга обуна bo'lib turing. Xudo xohlasa kapsula qilyapmiz. Sizning biletlaringizni hammasini qog'ozga solyapmiz. Xudo xohlasa tamom qilamiz. Sразу finalni qo'yamiz. Kim bilet oladi, olmaydi, u o'z bilasiz. 4 oy belli bilasizki, men reklama qila olmayapman. Kanallarimiz hammasi udalib bo'lgan. Обязательно Telegram kanalga obuna bo'lib turing. Только Telegram kanal hozir turibdi va YouTube turibdi. Xudo xohlasa sразу Instagram ochamiz. Finalgacha Instagram ochamiz. Silkasini shu Telegram kanalga qo'yaman, обязательно ko'rasiz. Bardosh azizlar, silkay Telegram Telegram kanalda obuna shida bestem, finalam va hazır megzaronim. Ya'ni megirem kapsul mekinim, bud mekinim kapsula xudo xoh, ba'd sразу man bar silkash daramin Telegram мепартом, ссылка ки ам канал ки бози мегзара, обязательно шумо тамошо мекунед. Бемалол обязательно сабр кунед. Ҳамин бача ура када ай хафа ҳамин капсул кунед, ҳамин сабаб акаҷоно успеҳ накардем, WhatsApp-ро во время ҷавоб натонистем. Ҳама шумо узр ҳамин видеоро тамошо кардем, обязательно лайкоро бизанед, дилакоро бизанед. Худо хоҳ Telegram канал обуна шуда истодагӣ бошед. Ҳаматон касе ки билет дора, ҳаматон обуна шуда бисен Telegram каналда. Подписаться накунед. Финал бигзара ба мал подписаться кунед, накунед уж ихтиёртон, лекин то финал гузаштана ҳамин каналда бестен. Марк силкаи видеора силкаямон прямой эфира Telegram каналда мепартам. Илтимос. Ҳазор раҳмат ҳамаи шумода, ҳамаи котакон раҳмат. Поддержка учун обязательно Telegram каналга обуна bo'lib turing. Обязательно финал bo'ladi. Shu kapsula qilyapmiz biletlarni. Kapsula qilib tamom qilamiz. Sразу silkasini taylayman shu Telegram kanalga. Hammasi hamma odamlar ko'radi. Hammasiga omad. Alloh yor bo'lsin.